Okay, Dumaboko o gorogile monogai. Lekalana la Botswana Investment and Trade Center le rulaganya thutopuisanyo le bagwebi ba toropo ya Lopatse. Fa Tinashe Patswani le Johan Theron ba fetela kwa makgalaganyeng a tikologo ya ntlha ya di-doubles tsa basimane kwa kaisanong ya ITF CAT. Motho etso ntere go dumediseng go amogela nna ke bile Original Richardson. Tse dumelana ke kgomase go tukile ranolang ka puo ya diatake tshepiso sekolo. Ha re tsape go ye ko sethweng. Totona Advocate Dumaboko o letsa gorogile mo gae maabane bosigo go tswa ko leetong la gagwe la tiro kwa America le Hungary. Kwa America Totona o na tsena ditshupo tsa JCK Natural Diamonds mmogo le World Federation of Diamond Bosses. Totona o dirisitse sebaka se go gatelela botlhokwa jwa ditemane tsa tlholego mo Botswana mme a rotloetsa badirisi go ralala lehatshe go thapa matoto a tlholego a tsweletseng ka go dirisiwa mo matshelong a Batswana. Kwa Hungary o na tswelela ka maiteko a gagwe a go gogela babeeletsi mo Botswana go tsamaelana le leano la gagwe la go hetola itsholelo. Hey, motho o setse o gorogile. Lekalana la Botswana Investment and Trade Center BITC le ne le rulagantse thutopuisano le bagwebi ba toropo ya Lobatse ka maikaelelo a go gwetla le go nonotsha bagwebi ba toropo eo mme ebile dithutopuisano tse di ne di tshegeditswe ka fa tlase ga setlhogo se se reng go godisa itsholelo ka seabe sa peeletso le go nonotsha tshwaragano le tirisano mmogo ya bagwebi mo toropong ya Lobatse. Gilbert Mogorosi. Speaking at the event, Mayor of Lobatse, Aaron Khana Khomo, noted that the roadshow provides a valuable platform for business community to access new markets, gain business insights, and build networks with potential investors and partners. He stressed that supporting these enterprises is crucial for sustainable economic growth in Lobatse and beyond. This roadshow comes at a critical time when local development and national economic diversification efforts depend on inclusive participation. Today is about ensuring that you, as Lobatse entrepreneurs and producers, are equipped with the knowledge and the resources to take your business further. The BIT's representative highlighted initiatives designed to facilitate access to finance markets and export channels, aiming to empower local businesses to expand their outreach both within the country and internationally. We do in-house research. Now the research market locally and internationally. We have in-house researchers and experts who analyze and guide our local business sector on how to boost, grow, and position our business entities across the country. This engagement We believe and trust that this BITC roadshow marks the beginning of strengthening engagement among Lobatse business community and the country at large, hence empowering and helping grow local businesses. The BITC roadshow in Lobatse marks a significant step towards fostering a vibrant business ecosystem, encouraging investment and unlocking the potential of Botswana's small and medium enterprises to contribute meaningfully to national development. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. Bani ba Mamarobole ko kgaolong ya Molepolole North ba lela ka go salela ko morago ga dithabololo kwa motsaneng wa Pone ba re seemo seo se ka rarabololwa hela ha motsana wa Pone o ka thomamisiwa ka ha molaong. Bani ba ne ba itekodisa mo palamente wa Pone wa Molepolole North re Arafat Khan mo phuthegong ya kgota ka la Pone. Jessica Pilane ka dintlha. Go tlhoka tsela gone mo go mpušeditse ko morago ke le ka dikokonyana ha tsamai maloba ke tsamaile ka netsele ke akwa ke tswa go tsa 100 ke tsenye mo ke tshotse 96 for iswile mo tseleng
ka ene tsela ya go nna thu ha ke olla maenyana ha ke re ke a go gae ha ke tsena kwa palone ke tshotse ga se tlhwele yone e thubegile mo tseleng ka dibambara motsotso le kwa ke motselo mo tona le go tawa hita tsholo pota ka ko motsa maka ko le ka ko le ene gape ka lan bota gore ba di tshahela ne re le seo metsi a hita ha motlakase tso a hitao ha nna le beile stanka ka le re go sa motlakase ala o nna re sa thora magae ha re rantswe le tau ga lo ile kwa ha ra molepole a rwala go ntswe le tau ya no gongwe kganye tla rarabologa gore tota rona la mo go tsa botsogo ditlamelo tsa rona re di tsaka ya wele jaaka bani ba motsana wa Molepolole o sekgele se se kae go tswa mo motseng wa Molepolole ba itekudisa mo parlamenta wa bone te ba le dikgwetlo tsa ba lebane le tsone mo motsaneng o a ka re le mo Molepolole jana kokelwana e leng gone gore e tshwanetse gone gore e be le yone e tisang ditamelo ditirelo mo Molepolole ke a ditshukudu health post ditshukudu health post yone e leng gone gore ha ile gore molwetsi o ta ba tswa mo Molepolole a hella a ya ditshukudu health post ha go pala a tshwantse gore a hetele ko pele o isiwa ko lentswe le tau clinic mo parlamenta wa kgaolo Rekan o supile fa seemo sa koletlase ya itsholelo ya lefatshe leno e le nngwe ya dikgwetlho tse di kgopakgopetsang ditlhabololo a ba rurafaletsa fa tsotlhe di tla apara tshiamo fa seemo sa itsholelo se ka tokafala lenaneo la Molepolole la ditsela tse di mo Molepolole go na le tsela ye gore maikello a yone e tebe e simolola kwana sereto ya go hella ha mutare wa o tsengwa sekontiri se hella gone ho tshologelo ke gore la bobedi e be se tswa teng hale se a go wela mo go dira bypass maikelo ke gore ne tsela e to go tshwaragana le yone le tele kgone go tsamaya mo sekontiring kgantsa metsi ra itsa gona metsi melone ha madi a goroga hela di tle go nna le metsi banni ba ne gape ba kopa gore go tlhongwe kgosana yo tla thusang go rarabolla dikgotla mo banning ga mmogo le go netefatsa fa go na le molao Jessica Pilani BTV News Molepolole mo parlamento wa Tonotere ga e fele Sedombo a re motse wa Foley o tla kola bontlhabongwe jwa madi a ditlhabololo a dikgaolo go aga leobo kwa kokelong ya motse fa a mangwe a tla dirisiwa go baakanya lefelo la boapelo la sekolo se se botlana mo parlamente Sedombo o ne a buisa phethego ya kgotla kwa motseng wa Foley ka la bone ke di bonele kalaki ba buisa phethego ya kgotla mo motseng wa Foley mo parlamente Rre Sedombo o kopile banni go nna pelotelele ka ditlhabololo ka jana puso e leka ka bojotlhe go dira se ba se solofeditseng setšhaba o tlhalositse fa mo mading a ditlhabololo a dikgaolo a 10 million pula a ntshiwa ngwaga le ngwaga motse wa bone o tla bona madi a tla ka bang diphatla ha go thaelang teng mo ditlhabololong mo Foley ke dumela gore ha go kgaogangwa kgang ya CCP mme mamagwaneng yo no supa jalo le netswe madi a e leng gore a kana ka 650,000 ele a Tonota West a kopanye le Foley mme mo Foley go dirwa sheltera tobo ko tleliniking le leng gore e tabe ka lentse le kopa le tabe le agiwa a mangwe a isitswe ko sekolong sa rona sa Foley itireleng go baakanya kitchen kanti ntu ya boapelo a mangwe ke a gone go dira mo go teng sport improvement go thiba mahuti a leng teng mo ditseleng le fa go ntse jalo banni ba motse wa Foley ba lela ka tiego ya peo ya ditsha tsa bonno le ntswa bana le tumelo e kwa godimo gore le ha tshele teng ha ba ka bewang ditsha teng ka nya di sa batho ba modimo ya tswenya mo motseng wa rona ha re bole go nna re bua ka le phatala ka bodisa gore go ka kwano ka rano bana ba se ba kgotha le botsadi jaaka gompieno se go na le kganya goreng e go teng go na le bomaipaela mo Foley tota se ka bo ba ngwa sa ba apolaetse
ne yane ditsha ise ke tsene mo tiro ke leng go ke tsene ka tiro e ite mme ke ithala gore ba bangwe sa ba ise dikopo o ithala gompieno. Lephatana la ka boditsha la Tonota le tlhomamiseditse morafe wa Foley fa ba tla dira gotlhe go batla ga ba ka bayang batho ba Foley teng ka jaana le hatshe le ba neng ba le sekaseka dingwaga tse di hitileng le ne le sa siamela go bewa ditsha ka jaana le le matlapa. Ke di bonyele kalake BTV News Foley. Tshore le ga go bontse weekend tsarona di kgantsarona di tswela jana tshaba ya le hatseleno e go ithile go tswela e tshegeditse mowa wa go ipelega le gone go dira ka bonokopila ka ile tsone dintha tse di thusitseng go le hatseleno le kgone go atega mo dingwageng tse di hitileng a sale le tsaya boipuso ka 1966 se boletswe ke motshwarelela tona wa lephata la lehatselete motho Dr. Edwin Dikoloti ko mogwantong wa kereke ya UCCSA Trinity Congregational Church Mabane mono Gaborone jaaka na le bogala sabe sa kereke eo mo dithabololong tse lehatseleno le kgonneng go di hithelela maikaelelo a mogwanto e ne le go kgobokanyetsa kereke madi gore e kgone go thusa go boloka matoto le ditso tsa yone tse kgonneng go di kgobokanya mo dingwageng tse di hitileng. The UCCSA has been pivotal in the development of our country and its education system, with the first and second presidents of the land being the alumni of the esteemed LMS Learning Institute of Tiger Kloof, a legacy you should be proud of. The other institutes of learning the church has built are the Moedin College, the Maun Senior, and similarly one cannot overlook the contributions of our church in the health sector. UCCSA played a very integral role in bringing Scottish Livingston Hospital in Molepolole to life. Betu, BOTSWANA was built on hard work and self-sacrifice, which are very important attributes of our church. The church is important in the nation as the moral fabric of this, assisting and advising governments in all aspects of governance. Loko kumane sonto ona le boleng mo le hatsile la Botswana se Kriste kana tumelo e sonto gore totomadiwe mme bile boetele dipele jwa rona bo sonto gore bo gakololwe ke rona ka tsela tsa tumelo ka lebaka la gore ntle le tumelo le hatsile le tla hella le sena thitibalo e le tshwanetseng. Motsamaukamedi wa mapodisi yo gape le mogolwane wa mapodisi a tsa pharakano ko kgaolong ya borwa re Boiki Mojale motho a re ditagi tse di seng ka fa molaong di a tshwenya mo lefatsheng leno mo metseng selegae le ko ditoropong. Mojale motho a re ditagi tse di tsamaisiwa ka dipalamo tsa setšhaba le tsa beng ba tsone tota o buile se beke e fetileng ko kang jaaka a ne a ntsha tshoboko ya ka fa sekganedi sa tsela sa malatsi a mararo se se neng se tshwerwe ke ba molao go tswa mo mafatsheng a e leng maloko a Trans-Kalahari Corridor se tsamaileng ka teng. Go na le borukutsi bongwe bo e leng gore batho ba bo itirela ba go na le dipampiri tse ba tshwanetse gore ba duele dithoto tse ba di rwalang go lebega ba na le boherere jwa go itirela dipampiri tsa go nna yalo ka gore re tshwere di mmalwa tse ne di supa gore ga se tse e leng gore di ntshitswe tota ke ba lephata le le maleba. Mo malatsing ngwana re nnile le di-case di ka nna pedi tse e leng gore re tshwere batho ka motokwana gongwe yotlhe ka case yone tse pedi tse tsotlhe motokwana a teng yala ga ke bua kakanyetso ya bokete ba one e ka nna 25 kilogram. And these are issues that are actually dikgantse di a tshwenya diteritse di fetela ko baneng mme gape di felela di senya malwapa re tshwanetse ra dira sengwe go fedisa ditagitse into the community ko baneng and all that they disturb matshelo aba engwe ya tshwenyang e re bonyeng gona ga ke ya go tsumiwa ga diphologolo ntle le tiseletso ka gore go na le dikgetsi di ka nna pedi
tse e le gore batho ba bone ka diphologolo mme ba sena tiiseletso ya go di tsoma melato o tshwana le one wa go hira batho ba sena ditiiseletso molato o tshwana le wa gone gore go tsena mo Botswana ntle le go tsena go letelesegang teng. Tso hara tudimela tsa mahatsa sele ba eteledipele ba mahatse a group of 7 kana G7 ba gorogile kwa Canada maabane go ya go tsana phuthego ya bone ya ngwaga le ngwaga dingwe tsa dikgang tse phuthego e lebegang e tapatikega go di buisa ke go golela pele ga kgothang gareng ga mahatse a Israel le Iran le seemo se se sa iketang sa itsholelo ya lehatse. Mthwetso rena mare me gone go re tswelele tsa metshameko le Edwin Mashakgo me eme sente go dinela. Tsatsi la mosupologo kgwedi ya Seetebosigo e le lesome le borataro ngwaga wa 2025 Mothwetso Madume dumela tsebe go relediwa e gole e gaufi ya itheletsa atamela re diloma sorta ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo metsonetsare mo kgaisanong e tsweletse mono ga borone ya ITF CAT ya basimane le basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome le bone kwa mabaleng a Notwane Tennis Center motshameki wa mono ga Tinashi Phaswane ga mmogo le wa Namibia Johan Theron ba fetetse kwa makgaola kganyeng a tikologo ya ntlha ya di-doubles tsa basimane ka go faphama ka wana a mono gae Motheo Kgosimore le Francisco Brink ka disete di le pedi go lefela Btv-DIKGANG ka dintlha. Phaswane le Theron ba gorogile go ska magala kganyeng morago ga fenya bobedi jwa ga Uche Chigogwana wa Zimbabwe le Ethan Zizuru wa Tanzania ka disete di le pedi go lefela mme mo seteng ya ntlha ya seka magala kgang ba tswelela ka tshameko ya bone entle eo ba e gapa ka 6-1 le fa bobedi jwa ga Kgosimore le Brink bone bo le ka bojotlhe go boa go morago mo seteng ya bobedi ga retela jaaka Phaswane le Theron ba ba gatelela ka tshameko entle ba bo ba phamola sete eo ka 6-love go fetela go makgalakganyeng a tla tshamekiwang ka mosupologo. We played pretty well, but re tshamekile sentle mme ke dumela gore re ka bo re fokoditse go dira diphoso tse dintsi mo lebaleng. fun. We played good, just having fun. Ke lemogile gore re ne re na le diphoso tse dintsi mo backhand le forehand. Forehands, yeah. Today was a tough game. For me, we did too many mistakes we should have done. Motshameko wa gompieno o ne o le thata. Re dirile diphoso tse dintsi tse re ka bong re sa di dira. And I think we played well. I also think we just made a lot of mistakes. Ke dumela gore re ka bo re dirile botoka thata mo di-serve tsa rona le go amogela dibolo sentle. Overall, I think we played well. Mo metshamekong e mengwe ya seka makgalakgang e le di-doubles tsa basetsana Malek Macheng wa monogae le Mando Ashley wa Zimbabwe ba fentse Majeyehle wa Zimbabwe le Morosi ke o tshepile wa Afrika Borwa ka 6-love le 6-3 bobedi jwa ga Malwa Annabel wa monogae le Wendy Modiba wa Afrika Borwa bo latlhegetswe ka disete di le pedi go lefela kgatlhanong le batshameki ba Zimbabwe Tom Rutendo le Makuniki Ruvarashi. Victoria-DIKGANG, BTV Sport, Gaborone. Mokwatisi wa setlhopha sa setšhaba sa Badminton o reditse thela a re o dumela fa lefatshe leno le tla bo le na le setlhopha sa motia ebile se le popota kwa kgaisanong ya All Africa Championships jaaka se tsweletse ka ikatiso ya maemo a ntlha. Setlhopha seo se ntse se le mo ikatisong ya beke tse pedi ka fa tlase ga bommantswitswedi ba motshameko o go tswa Denmark a re utlwe kgomotso sefako ka sefako sa dintlha. E re jaaka lefatshe leno le tabalesegeditse kgaisano eo ya kgaolo ya Aforika setlhopha se tshwere ka thata go dira ipaakanyo e mašeta gore se se ka sa swabisa tatedi ya mogae. So re ra nna le ikatiso ya ntlha ya bone ba 16 mme ikatiso ya tene re bona o kare in terms fitness level ya bone ya technique le one ne le ko tasenyana. So ikatiso ya ka ne re dira yana ya 3 weeks ye ne re batla re oketse the fitness level le one the technique ya bone le one tenne botoka. So go dira lo gape in this 3 weeks ne re le mo ikatisong le ra bitsa ba itsana pe ba di coach ba tsang ko Denmark gore le bone ba taba re thuse in this 3 weeks. Focus sa bone thata ke ya movement
ba tlo thusa diplayera tsa rona ba kgona go covera court e yotlhe ba tlo thusa ka yone technique e tlhokagalang ba tlo thusa gape le ka the tempo of the game rona ka re tshamekang ka temo Botswana tempo ya game ya rona ithela ile ko tlase yana ha ba le teng yana ba tlo go ba supensa the right techniques tse le re ba go di dirisa gore tempo ya game e teye go godimo ka gore ka ola Africa tempo e tebele go godimo so re tlhokana le gore tempo ya rona le rona re be re le mo go yone training yone na ke yone a standard sa tournament re ipaakanyetsa tsa ere maduo a to go tswa tota ha re ka tswelela re keep standard sone sa re se ha re ka thohala as a team the exercise everything se rutiwang hana re tota ka maduo bakatisi ba wa ko Denmark ba tsileng ka tirisano magareng ga boraro jwale kgota la Botswana Badminton Association DGI ga mmogo le Badminton Confederation of Africa ba ntse ba ikatisa le batshameki ba ba thathelela ka matsipa a farologaneng a motshameko o. What we have been doing so far is we have been working with their strengthening them. And we have been doing a lot of physical. Re ntse re bereka le bona go tokafatsa tshameko a bona. Re lebeletse dilo di tshwana le seemo sa maemo a ntha sa go itekanela. Ikatiso e re dira mo lebaleng le kwa nta ga lebala. Re lemogile gore itshidilo e ba e dirang pele ba simolla ikatiso ba ntse ba sa e dire sentle. Jaanong re ntse re ba dirisa se re se itseng botoka ebile se bereka. Sengwe le sengwe se re ntse re se dira re kwala pego ka sone e re enelang bakatisi. That they are warm enough for their workouts because when we came, their warm-ups were like not good enough. So Denmark coach is so nice. Bakatisi ba dira tiro ente fela thata. Le nna ke setse ke bona pharologanyo mo tshamekong le ikatiso. Le fa ba seo ra go tswela ka ikatiso e. Yes, we should keep this training and so maybe we will get a good result. Yeah. Khaisano All Africa Senior Badminton Championship e rulaganyetswe go tshwara mono ga borong ngwaga o tang ka kgwedi ya Thakole fara bongwe go tsena le 15 kwa mafatshe a ta phadiseng mo dikarolwaneng tse di singles, doubles le mixed doubles. Go motso sefako BTV Sport Gaborone. Ra thoma ra fetsa setlhopha sa basketball sa Elite Academy se fapile se se magoro go masha mo leking ya Southern Basketball League sa Aspire ka dintlha di le 50 le boroba bobedi go tse 30 mo motshamekong wa liki eo mo lethakoring la borre o neng o tshamekelwa kwa sekolong sa Baisago University mono ga Borone se go fatso malepa o lepalepane le pego e. Setlhopha sa Elite Academy se se na le maitemogelo a go godimo mo leking e se tsere mo motshamekong o se tsomana le phenyo ya boraro mo pakeng eno mme mo kotareng ya ntlha ba kwadisa dibaskete di le 10 le bofera bobedi go tse di ferang bobedi sa setlhopha sa ile la ntlha se tshameka mo leking e sa Aspire. Kotareng ya bobedi ga nna thata ya lentswe mo setlhopheng sa Aspire jaaka se ne se kwadisa dibaskete tse pedi fela fa Elite e oketsa keta pele ka go kwadisa dintlha di le 16 ga nna fela jalo ka kotara ya boraro Elite ba kwadisa di le 16 gape fa Aspire e iponana di le 10 fela. Kotara ya bone e bile ya bofelo Aspire ya lwa ka gotlhe go boela mo motshamekong mme ba bona dibaskete di le 10 go tse di ferang bobedi tsa Elite Academy. Maiteko a Aspire a ba sa lekana go ka ba fa phenyo jaaka ba ne ba kgobokantse dintlha di le 30 fela ka kakaretso kgatlhanong le tse di 50 le bofera bobedi tsa Elite se se ra gore Elite ba kwadisa phenyo ya bone ya boraro ya paka eno fa Aspire e ne la tlhagela le kgetlo la bobedi. Just another celebration, you know. Phenyo ya gompieno ke nngwe ya tse re di itumelelang. Re ne re solofetse phenyo mo motshamekong o ka gore re ne re o ipaakanyeditse sentle ebile re sa akanyetsa gore o ka nna thata. Re nnile le dikgwato tsa go latlhegelwa ke bolo motlhofo fa re tshwanetse go nosa. Maikaelelo a rona ke go isa nngwe ya ditlhopha tsa rona ko leking ya D1 magareng ga se se botlana sa Maxtins le sa Elite paka e fela. So that's the things we have to work on basically. Since now we have both of our teams in which is Mustangs and Elite being the bigger one which was playing today. We are striving to get one team into D1 league. Yes, that's the goal basically. They're still young, under 16 most of them, so we are happy though with the play. For the ke basimane ba ba botlana ba bontsi ba le dingwaga tse di ko tlase ga 16 re itumeletse ka fa ba tshamekileng ka teng mo kotareng tse pedi. Re tshwanela ke go ya go bereka mo tlhaloganyong tsa batshameki go ba tsenya mowa wa tlhabano
mo motshamekong o ba ne ba tsogile mo go neng go na le seabe mo go tseng ditaelo sentle mo go ga bone. Basimane ba kgona go tshameka ba tshwara dibolo mme letshogo ke tsaya gore le tla fela fa re ntse re tsweletse le liki jaaka re santse re le magorogo mašwa. But as time goes on, Happy has been the new team here, first season, first time. I think we are doing good. Mo motshamekong o mongwe wa liki eo wa beke ya botlhano setlhopha sa UB Relax se fentse sa Botho University Science ka dintlha di le 62 go di le 35 tsa Botho University Science e ntse le kwa mabaleng a baisago. Tshegofatso Malepa, Btv Sport, Gaborone. motho etso a re sa go letlo le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa ura ya bosupa di be khutlo gone fa tshele boge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a re tsentse sekolo ka go diranola jalo ka puo ya diatla tse dingwe tse latelang ke tsa ura ya boroba bobedi ele tsa sekgowa ke tsatsi la mosupologo mamphaka wa bomonare godimo e le role ba re sa pale tutu wa tlhoka boroko wa nna le yone wa nna wa botlhoka ka go rialo matla khomo go dumela wetse mhata sediba tlholantso bereka ka bonatla bonokopila le botswerere modimo jo. It is evident that halfway into the implementation of the Sustainable Development Goals, the world is still facing multiple challenges. Botswana has not been spared from the devastating impacts of climate change, financial constraints, and emerging unilateralism. The move away from multilateral cooperation is a disturbing trend which must not be allowed to take root. No country